motende kod weche mag avocado nyako Ramogi to wadhi nyime gi weche mamoko bende motende gi mana mag pur. Obila mag okwech kich ma Kakamega omako gunde 700 mag mbolea ma oriw kod kuoyo bang' jopur golo ng'ur ni usonegi kuoyo kar mbolea. Jopur koro dwaro mondo duoknegi omenda mane gitiyo godo e nyiewo mbolea go, ka jood bura mag kaunti ma Kakamega bende dwaro mondo chiwnegi ler ewi kaka kaunti no ne onyiewo kite ni mbolea. Geno mar jopur ma Kakamega yudo keyo mabup koro chal manyalo digni bang' fwenyore ni moko kuom gigo manche ging'iewo ka giparo ni gin mbolea kowuok e kar keno mar piny owacho mar kaunti gin mana kuoyo ma ok mbolea manyalo konyogi e pur. Nikanunua mimi mifuko 4 na sikukuwa vile nilienda nyumbani sikufungua. Vile nilisikia ati mbolea yenye tumenunua ni mawe. Nimeenda leo kwa nyumba yangu asubuhi pale penye niliweka mifuko, nikafungua mbolea, nikapata kweli ni mawe. So nilishangazwa sana vile nilifungua yangu nikapata mfuko moja ni mawe, nikajota maji nikaweka kwa sahani nikamwagilia maji. Sasa ni rangi inatoka lakini mbolea yote inapaki ni mawe tu. Nimekuja na mfuko moja washuhudia wajue ni nini iko ndani. Watu wanaouza mbolea wameona kabarazi, wanapenda sana kulima, tuwapelekee mawe. Shauku yangu ni hiyo kwamba sirkali mutuangalie mutusaidie. Ng'ur mar jopiny wi mbolea no koro miyo moko kuom MCAs ma Kakamega wuok tung' mosuo kod mbolea ma ichwalo kod piny owacho mar kaunti ma Kakamega ka gidwaro mondo duok ni jopur omenda mane gitiyogo e nyiewo mbolea. Nilichukua hatua nikachukua mifuko 2 nikaenda nayo mpaka kwa waziri muhusika wa kilimo ambaye ni Mr. Andama. Alichukua sample akaniambia anapeleka kwa lab. Watu wa forensic pia DCI waka hapa wamekuja kudhibitisha na wamepata kuwa hii mbolea si ambayo itasaidia wakulima wetu. Sasa sisi tupewe pesa yetu, tuende tununue mbolea wapi? Kwa Cereals Board. Na hii kitu hata mimi ingekuwa mimi, hii mbolea ingekuwa hapa leo. MCAs monyiso chich nitie ji attend county ma Kakamega madwa mayo jopiny okonegi dhi loso chike mar neno ni ng'ata mane okelo ne jopur kuoyo ni mbolea oteng' lwete mogo. The national government instructed governors across Kenya to open 4 centers in every ward to dispute mbolea ile ya kitaifa. Our governor amekataa kufanya hivyo, anauza mbolea ambayo yeye mwenyewe anapata faida. Kwa ile line ya investigation yetu tukienda nayo, tukipata mtu yote hapa katikati amepana shortcut, anaipia wananchi, sisi kazi yetu ni kudunga sheria na hiyo sheria itampeleka nyumbani. Hatutaki kujua ni nani. Hata kama ikifika hapo juu, hatutaki kujua ni nani. Tutapeleka mtu nyumbani. Magi timore kine majatend migao mar pur e kaunti ma Kakamega Benjamin Adama to kwedo weche go ka okoni mbolea mane tend kaunti omiyo jopur ne otimnegi nonro kendo yud ni gin kare. Our fertilizer was tailor-made. My technical team, led with my director farm inputs, had moved around within the county and we tested our soils in different forms, and we learned that it was important for our soils and for our people of Kakamega to get a tailor-made fertilizer that we ended up providing the specifications. How should the police, who know how to keep law and order, be the first ones to run without asking the right questions and the right authority? Ka jopur ma Kakamega koni mbolea mane ginyiewo kowuok kar keno mar piny owacho mar kaunti no gin kuoyo, to migao mar pur to koni mbolea mane gichwalo ne jopur ni kare. Penjo en to kare en ng'a mane olochore kendo keto e sito mar kaunti ma Kakamega kuoyo ni mbolea ni jopur.